Sisesikhumbuzweni sikamkhulu ILanga. Kuthiwa ngelinye ngomnyaka kwakunesomiso. Kuzongena umhlangano kaJulayi ePhakameni. Izaseyika ezikhulu zethiwo. Abaphethe ezempilo bathumela abayohlola ePhakameni ukuthi amanzi aphuzwa khona anjani. Bayofika ePhakameni bathola ukuthi amanzi akhiwa ngazi nomsediwe yini nawezinye iziphethu. Base bebhala phansi babhala ukuthi lamanzi afanele ukuphuzwa abantu. Azobanga izifo. Ngakho umhlangano ufanele ungabi khona, fanele uvalwe. Ngoba kunesomiso. Kanti konke okukhonjwe uShembe kusesekubusisiwe kuyaphela izifo. Wona lamanzi alotha nezifo la uShembe mase kakhulu ukuthi aphuzwe. Ayisebusisiwe zasephelile izifo wona. Base beyabisa-ke i-report kubelungu babo laba ababethu umuntu bezohlola. Abelungu bathi bafuna ukumbona uShembe besho umkhulu ILanga. Ema-ofisi bambizele ema-ofisini aseThekwini befuna ukuthi bamtshele ukuthi umhlangano awungabi khona ngoba amanzi aphuzwa abantu awasile azoba ngizifo. Wasemkhulu ILanga wasethumela-ke engazivela ukuthi akuyobizwa umkhulu UNyazilwezulu. Impelezele baye kulama-ofisi alabelungu la kuyotshelwa khona ukuthi hayi umhlangano awukho kaJulayi. Ngoba kunesomiso abantu amanzi abawaphuzayo azobangela abantu izifo. La selifika kusuku ukuthi bahambe baye khona lapha ema-ofisini base beyahamba. Bathe sebezongena eminyango ye-ofisi loyelo. Wasethi umkhulu ILanga ima-ke mfowethu wena uzolandela ngemuva. Kala uthi umkhulu UNyazilwezulu cha. Umfowethu ngambona eshintsha engaseyisona lesimo lesi esuke naye ePhakameni eyisona ngibona eshintsha wasesabeka. Wasethi mayesesabeka wasethi mfowethu wena uzoba ngemuva ungilandele mina ngizama phambili ngoba wena olawo lamehlo lawa. Ngifuna ukuthi uma ngifika ngibabuka lapha bese bebona ukuthi kufike bani. Wasengena-ke esikole sikumlanga. Ngikhuluma ngokhulu ILanga. Ayithi mase hambile umuntu emhlabeni mase ezobikwa bese kube ezandleni zakhe. Ambheke lo muntu amcinde ezandleni athi hayi wakadlula ukuthi akafiki. Bonke ababedlula ezandleni zakhe abaphilayo. Mayithanda futhi awulanda umphefumulo ufake esidunjini aphinde asukume lowo muntu. Kuthiwa bathi bengena nje la kugcwele abelungu kuleli ofisi ababizelwe kulona. Umkhulu ILanga azangasikhumbula isigqoko wasebaqalaza bonke batatazela abelungu basuke ihlalo lokuguqa begoqela yena. Wathula nje wabuka. Kangakhuluma lutho wathula nje wabuka. Behle ihlalweni bafuna ukuguqa wathula nje umkhulu wabuka. Kwaze kwakhuluma umkhulu UNyazilwezulu athi cha. Sibizwe yina. Nithi umhlangano kaJulayi awuzongena ngoba phela amanzi esiwafuza lapha ya azobanga izifo. Amehlo-ke bayawazi abakabawabona. Bayabuza nabodwa belungu bathi ubani obiza uShembe la? Nomizile kodwa akazi. Wakwazi kodwa kwenza gcina sokuthi Shembe.
hambani noqhubeka nomhlangano wenu ekuphakameni sonilethela amanzi.